Conseu tengu per le igari. Aquella faire se debanè en un temps que les igari havien pres lo dessus din tota la vila. Aquelli havien pau de ren e de degun, perque eron segur de son nombre e mai d'accord coneissien totes les invencions de l'homme son pil enemi. Sabien com faia per gagnar sa vida din les graniers e din les crottes, sense faia bascular la porte de la ratière ou amussar lo ressort de l'estranglegari. Se li savon i mai pas agantar per la miga de pan embarnissada de pausa de veire e encara per la farina mesclada de gi. Mai un jour, arrivé din lo barri un gros catas ben gaillard, qu'eu peleu coneissie son mestier. Aqueu cas era prou vieil e havia combatut din de molon de batalla. Havia un ull de crebat, les olis rosigades, e son peu era tout grafoniat sur l'esquina en jusqu'à sa queue que n'hi mancava un tros. Sabem pas com s'acampar aquí e m'interestava, mais ce qu'est segur és que pen arribar ataquè son obratge. Qualque jour après son arrivada, hi havia deja de gari crebat din les carrières, din les feniels, din les crottes e un pou montequesiègue, perque aqueu catas li tuava, ma li mangiava pas tutti. Li gari comencèra d'aguer pou de sortir de sei trau. Mai un jour, envia qu'au diable mon statu que barulava la nuit sur li taulissa per respondre au candidat que cridava un son amour, bor qu'era lo moment de comandar sei prochan caton. Li gari profitèron d'aqueu moment de quasi armistice per convocar seis adulti mascles a fin de tenir un conseu excepcional. Lo viei sage d'entreni, que tutti l'escutavon, digué son idea que l'havia ben calculada per se preservar a l'avenir e a cos segur do diable d'animau. Digué, la soleta causa faie és de li estacar un cascaveu au cuell, com aquò l'entendrem arribar de l'un e podrem s'escapar e s'escondre. L'assemblada aplaudigué e tutti li gari cridèron son entusiasme per aquella solució que d'après elli era la bona e la soleta per se sortir de la situació dramatica que vivien. Lo viei gari digué alors, com sian tutti d'acord, e que lo cascaveu l'ei deja trobat din mon granier, fou involuntari per anar estacar son cuell. D'un cop, un gran silenci arrapè la campada dei rosigaire. Tu? Ah non, ieu, a mei tot ce qu'ei de faire, trobarei jamai lo temps. E tu? Ah, voudriu ben, ma hi podrai jamai estacar la ficela d'un cascaveu, bor que ei jamai saciu faire il nus. Et tu alors? Ah, ieu podi pas, perque sou allergique ei peu de ca e que me faies tourner. Chacun preparava sa responsa irrefutable. Pas un gari pos qu'en faia la besogna, lo conseu fugué clotuat e tutti s'entornèron dins son trau. Aquò fugué mai una acampada per ren, com n'hi ha tant chasca jour. Lis hommes, com les gari, passon peleu son temps a xarrar, a argumentar, a deliberar. Acabon una reunion, esper leu n'en comença una altra. A per parlar e per pantallar avem pront de monde, ma escola fou passar a l'accident que trobem plus de gun.